الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün alemlerine yoktan var etip, özünün keng rahmeti bilen, yumartlığı bilen, çeksiz bulgan, rızıklarını verip, temin etip, terbiyelep, aşatıp, içirtip, rızıklandırıp duruşu. Şuşa nimetlerge şükür etip, yaşayız deyip emir etüşü. Allah subhanahu ve teala'ga can ko'ngillerimizdan aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'lib tursin. Amin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillerimizning türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursin. Allah Rabbimiz ayta: "Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun." Barımızga da müracaat ete. Fezkuruni, meni zikr etiniz, köp iske alınız. Şuşanarga da cevap etip, men sizni iske alırmın. Allah Teala bizni iske alır, biz onu iske alırız. Veşkuruli, hem mina şükür etiniz de. Allah'a şükür ettikine tügül. Benim emirlerime koysunup, tıyganlarımdan tıyılıp, gözleriniz bilen de, kulaklarınız bilen de, tiliniz, kulunuz, ayağınız, min bilgen nimetlerini mina karşı işletmeyiz. Ve le tekfurun, küfürlük kılmağız de. Bu cemaat şükürün kirisi, küfür. Kafirlik olmasa da küfür, yani Allah bilgen nimetini tanımau. Eğer de min bunu işlemesem, bunu min buldurmasam, min tırışmasam bulmaydı. Min buldurdım. Mina Allah da, Molla da bir kimde buluşkanı yok. Özüm tırıştım deyitse, özüm işlep taptım, bittinisi meni kirise bu küfürlük. Allah Teala ite وَلَا تَكْفُرُوا. Bütün nimetlerge, yine baya ettik, bütün nimetlerini Allah Teala verip durur. Şunlarga biz galimler eyterler cemaat. Akıl eyler eytkenler. Kişinin de bir soluşu hamd eyterge, elhamdülillah. İkinci soluşu da istiğfar kılırga teyişleri. İkinci soluşu bilen istiğfar kılırga teyişleri. Niçin? Çünkü bizge Allah Teala nimetlerin biri, biz onlarga şükür eterge teyişlibiz. Elhamdülillah deyip. İkinci soluşumuzda özümüzün günahlı ikenligimizni anlayımız da eytirge teyişlibiz. Estağfirullah deyip.
Мондый хәлне күргән җәмәгать Хәсән әл-Басри. Мәчеттә зикр әйтеп тора торган бер кешене күреп, янына барып, кешеләр белән бергә утырганыңны күргәнем юк, аерым гына утырасың, ник алай дип сәбәбен сорый. Минем ди кешеләр белән утырып сөйләшергә, нәрсәдә булса сөйләшеп утырырга вакытым юк дип уйлыйм ди. Мин Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләрен таныйм да, шушы нигъмәтләргә ди бер сулышымда ди әлхәмдүлилләһ дип әйтсәм ди, икенчесендә үземнең ди гөнаһлы икәнлегемне таныйм да ди. Үзеңнең гөнаһлы икәнлегеңне тану, кая инде мин гөнаһ эшләгәнем юк бит дип утыру түгел. Гөнаһлы икәнлегемне таныйм да, һәм мин ди әстәгъфируллаһ дип әйтәм ди. Бер сулышымда хәмд, әлхәмдүлилләһ, икенчесендә әстәгъфируллаһ. Кая мин кешеләр белән утырып, анда сөйләшеп, дөнья хәлләрен сөйләшеп, кеше турында сөйләшеп утырырга дип җавап биргәч, Хәсән әйтә әл-Басри рахимәһуллаһ, бу кеше ди үзе турында әйтә, бу кеше Хәсәннән, ягъни Хәсән үзе, бу кеше Хәсәнгә караганда яхшырак аңлый ди. Күрәсезме, Хәсән әл-Басриның түбәнчелеге. Бу кеше Хәсәнгә караганда ди аңлырак, ягъни аңлайрак төшә ди динне ди. Шуңа күрә җәмәгать, без истигъфар турында да беләбез. Ләкин без барыбер әстәгъфируллаһ дип әйтергә гадәтләнмәгәнбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, көккә менгән зат. 7 кат көкне менеп гизеп, җәннәтне дә, җәһәннәмне дә күргән зат. Микаил алейхиссәламны күреп, Җәбраил фәрештәдән сорый, Микаилне ди күрмәдем ди елмайганын ди. Микаил алейхиссәлам яңгыр өчен җаваплы. Җәбраил фәрештә әйтә, җәһәннәм яратылганнан бирле аның елмайганы юк. Җәһәннәм яратылганнан бирле, бу бит инде мәхлук, аны яраткан Аллаһ Тәгалә. Ул аны күргән һәм җәһәннәмне күреп, аның шул көндән бирле елмайганы юк ди. Микаил алейхиссәламны күрә. Микаил алейхиссәлам 4 улуг фәрештәнең берсе. Ул фәрештәләр курка. Куркып зикр итәләр Аллаһ Тәгаләне. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, ат-татис сәма. Көкләр ди авырлыктан ди шыгырдап торды ди, шыгырдап тора. Менә ничек ишекләр, такталар шыгырдый басканнан соң. Ва хукка лаһа ан таит. Хакыда бар шыгырдарга ди. Ничек шыгырдамасын ди, хакыда бар ди. Ма мин мавди'ин 4 асаби'ин. Менә шушы ди 4 бармак сыярлык та ди. Урын юк ди, күктә ди, илля ва фихи мәләкун сәҗид. Анда ди, булса ди, шушы урын булса ди, ягъни юк шушы 4 бармак сыярлы урында, анда сәҗдәгә киткән фәрештәләр ди. Сәҗдәдә. Менә яратылганнар алар. Яратылган вакыттан бирле сәҗдәдә. Алар сәҗдәдә генә тормый, алар мактап тәсбих әйтәләр. Һәм шушы фәрештәләр җәмәгать кыямәт көнендә, алар да үлә бит инде ахыр заман җиткәч, башларын күтәргәннән соң яңадан терелеп, кыямәт җиткәч, алар әйтәләр: "Эй Раббыбыз, безне гафу ит." Тагын әйтәләр: "Гафу ит." Гомерләре буенча сәҗдәдә торган, зикр, тәсбих әйткән Субханәкә, син бөтен кимчелектән пак, ма габаднәкә хакка ибадәтик. Сиңа тиешле дәрәҗәдә гыйбадәт кыла алмадык дип әйтәләр. Гомер буе сәҗдәдә ашау юк, эчү юк,
Kişideki nefis yok, hatın kızlarga karata, malga karata, bir bildiğin haksız zat. Gıybedet kılıp bitire almadık. Bizni gafur et. Biz eden balaları, zayıf bolgan eden balaları. Mizgil sayın, atlagan sayın, ye küz bilen, ye kullak bilen, ye til bilen inkübüsü günah işlep tıratırgan eden balaları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaat Ayşe radıyallahu anha rivayet kılan hadiste üle tırgan gününde di Allah elçisi di. Benim di mina siyelgen kökelegime tüşüme siyelgen halde di vefat buldu di. Ahırgı sözleri di cemaat Peygamberimizin nindi söz. Allahümme gfirli. Nindi tübençilik. Rabbim Allah mini gafu et. Özünün gafu itilgenligin bilgen zat tarafından eğitilgen söz. Allahümme gfirli. Ey Rabbim, ey Allah, gafu et mini. Verhamni. Mina rahimli bul. Mina rahimli bul. Yani yüzünün cennetini bil. Ve elhiqni bir rafiqil a'la. Hem sırrı Allah Teala'dan. Ey Rabbim, meni büyük ipteşler bilen kıl. Büyük ipteşler. Kimden alır büyük ipteşler? Allah Teala Kur'an'da ite ipteşler kimler ikenliğin. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Eğer birevdi Allah'a hem onun ilçesine de itaat etse, o vakitte alardı Allah Teala'nın nimeti bulgan kişiler arasında bulurlardı. Kimlerge Allah Teala birdi özünün nimetin? Minen nebiyyine, peygamberler bilen bulur. Ve sıddıkine, sıddıklar bilen bulur. Yani kimler sıddıklar? Tuğrılıkını saklayan kişiler. Allah hem peygamberimizin yolundan çıkmamakta. Sıddık. Ve şuhadai, şahitler bilen bulurlardı. Ve salihine, hem izgiler bilen bulurlardı. Ahırdan ayette ve hasune ulaike rafika. Mene alarının di, mene neyimdi kürkem ipteşler alardı. Ne için cemaat Peygamberimiz şulaydı vakla? Peygamberimiz ya Allah Teala sayılarga koşar. Dünyada kalasın mı, elle gitesin mi? Bütün peygamberlerge Allah Teala şunday saylav bergen. Lakin onlar bütün peygamberlerde Allah Teala'nın ihtiyarını saylalanlar. Tilegen. Peygamberimiz ite Allahümme er-rafiqul a'la. Büyük ipteş bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahırgı sözü Allahümme gfirli Rabbim gafur. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabesine biz bunu cemaat bu istiğfarını bütünümüz bilirge tiyiş. O seyyidul istiğfar diye atalım. Bizning yolkovluğumuz bir güçlü. Biz hatta yüzümüzge kerekli bolgan, faydalı bolgan aybirni yapmay almaymiz. İstiğfarının efendisi diye atalım. Peygamberimiz özü üretken Şeddet ibn Avus degen sahabesine Seyyidul istiğfar degen istiğfarının efendisi değil. Bütün gafusrav sözlerinden de büyügrek, en zorusu. Nerseli beytü değil, üretken. Özün bilirsen indi şundan çıktı vakılarına demegen. Seyyidul istiğfar hiye en tekule Allahümme ente Rabbi. Ey Allah'ım, sen benim Rabbim. Yani Rabbim degen söz, beni terbiyelevçi sen.
Sen mine rızık beripçi. Min bir kimde tugul senden başka degen söz. Tanıyın. Biraz cemaat bu söz başı elimde gafı sırav yok. Allahümme ente Rabbi. Onlar sana ite la ilahe illa ent. Senden başka gıybedetke layıklı bir evde yok. La ilahe illa ent. Halakteni ve ana abduk. Sen mine yoktan var kıldın. Hem min senin kulun. Yani kul işliyor. Allah Teala etkenlerini ötüyor. Ve ana abduk. Abduk min senin kulun. Ey Rabbim buyur mina. Sen buyursan şolarını öteyim. Peygamberine buyursan ve ana abduk. Ve ana ala gahdike ve va'dike mastata'at. Hem min ey Allah ey Rabbim. Sina birgen antımda, sen mina birgen va'dende turuvçımındı. Min sina birgen va'demde turuvçımındı. Mastata'tu. Buldura algan hatları. Yani buldura algan hatları degen söz, bütün küçümünü koyacakman senin emirlerine boysunurga degen söz. Senin peygamberine itaat eterge. Men bunu buldura almadım deb aytib tugul. Buldura algan hatlı. Allah Teala aytdi: "Vettekullaha mastata'tum." Buldura algan hatlı bütün kişigizne koyuğuz takva bolarga deydi. Allah Teala aytdi. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. E'uzu bike min şerri ma sana'tu. Baştan. Ey Rabbim, ey Allah, min sina sığınamın, üzüm işlegen günahlarının şımlığından, günahlarımның şımlığından, şuşular arkasında mina gazap, birerindi ceza kilüden üzüne sığınamın. Mesela İmam Ahmet aytır, kişinin günahısının şımlığı, ol bana cemaat, ol bulaygına yürümeyin. Mesela gaz var, it. O gaz mesela işsiz ol. Ol, onun işi yok, anıga bir meddegine koşarlar, iş çıkarsın deyip. Mine şunun şekilde günahının şımlığı var. İmam Ahmet aytır, şu günah şımlığından değil, siznin değil. Günahının şımlığından. Keteklikteki kışlarınız, nesende gaz ürdek bulsun, nemseler bulsun, onlar ülelerdi. Yine. Günah şımlığından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irete sıyınırga günahlarının şımlığından. Cemaat, koyadır sıyırın kübünü bülettiginde. Allah bizi saklasın. Bela kasalardan, haterlerden, yeki bir iki tsaytlarla ügüzün yığılıp ölgen. Nerse o? Günahlarının şımlığından. Allah Teala'ya sığınarız. Ey Rabbim, sığınamın senin yüzüne günahlarım için. Tutma beni günahlarım bilen deyip. İstiğfar kılası, estağfirullah diyen söz yok. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Min sin birgen nimetlerinin varısında tanıyım. Ve ebu'u bi zembi. Günahlarımını tanıyım. Senin birgen nimetlerini tanıyım. Siniki varsa da. Minden nerse min günah işleyim. Min günahlı benden. Ebu'u bi zembi. Benim günahım yok. Namazı kırgatı. Günahlılar yürüsün diye beyterler. Benim günahım yok diye. Ebu'u bi zembi. Günahlarımını tanıyım. Sonundan ayte "Fagfirli." Ey Rabbim mini gafu et. İnnehu la yaghfiru zunuba illa ent. Senden başka günahlarını gafu etüşü yok. Mene cemaat bu seyyidul istiğfar. İstiğfarların efendisi. Buna yatlarga okurga. Hem Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir kişi şuşandı dey. Aşangan halinde dey. İrtengi yakta yaki kündüz okusa dey. Kiç bilen ölse cennet ehillerinden ol kişi dey.
Eğer kiş bilen okusadı, taң atkançıga hatlı, taң vaktinde ölüp gitse, gündüz ölüp gitse, yani iki arada bu kişi cennet ehillerinden. Sünnet irtelerin hem kişilerin oku. Muqinen biha. Işangan halde çın köngülünden mağnesin bilip Allah Teala'nın Rabbi ilah ikenligin, üzünün günahlı ikenligini tanıp, nimetler onunki ikenligini tanıp, ey Rabbim men sana bergen vaqtimde turuvchimın deb aytib, bulduralgan hatlı gıybedetke başakmın sana, emirlerine buysuna şakmın degen sözlerini isinde tutup, ahırdan Rabbi وَغْفِرْ لِي رَبَّ مِنْ غَفُوئِدْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ senden başka günahlarına gafûid deyip dua kılsam, bu kişi cennet ehillerinden diye eğer ölüp gitse. Bilmeyiz birimizde kaçan bu dünyadan gidip barganımız. Şuna göre cemaat Şeddet İbn Avs rivayet kılan İmam Bukhari getirgen sahih hadiste bu duanı istiğfar kılı duasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretken. Şu duanı kıl. Tövbe istiğfar kılın. Allah Teala'nın nimetlerini tanıp, Allah Teala'ya şükür etip, tövbe istiğfarlar kılıp, gıybedette, zikirde, tesbihte bulup Allah Subhanahu ve Teala'ya şevlerini her başkalarımızda da nasip kılsaydı. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisâiril mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslimen kesîra. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة